Thanks. Ready to recording. Nayavs vanada hatarana gawada tettirisuna rasman josavaya bas comment eduttu akkanna tettirisuna rasman josavaya yomna khas karan taatpradakam vottavunadu telefon vettifam kasi avdamati tourist submarine modus private limited referata naadele home referata Faruga, various submarine phenomena, dying, platform, Medina, Bulu, Batan, operating phenomena, city, Amagula, Batan, Aumana, Vidukaya, Deadroom, Batan, Union, Narawan, submarine modus private limited ChaaluMale'City council of Fonafara city yaka 5 October ga adi 5 December ga rais of hum to submarine modus private limited of Fonafara city yaka adi munde municipal committee bureau of Fonafara no pulana pulana dia cunta dia wajar dia pun pakai di channel and today regular kursa program शुक्रिया भैया ये समझने में इतना तक कि हमारे सराहना होगा सम्मान देने नहीं है सम्मान देने में आज उस बगलना ये इतना पार यानी ये इतना दिमाग का ये क्या पुरातन ये इतना देव मिलता रूप पर फलाता आदत प्राचेगा डेमोक्रेसी मुझे जीवन ये एलेक्ट्रोन उधर देवा वही नारका मुद्दा ये तब मेरे गुरुम अगर दापक से गानों माले सराह दो कंटे लीडरों का काम तो सारे मैंने सराह देखा लोगों तो सिंपल में दोनों जाने लेकिन एलेक्ट्रोन दाने लेकिन फॉर्मेट में ये तो मीन का परवर्ती तो ChaaluMale'City council yang pada bulan bukan nanti आमदनी में bulan bukan me kursa to bulan lagi already itu yang butuh yang itu dirasa ko Male city council ni government ane pada bulan nanti Male kalau itu nak lagi itu pada bulan direna kan ada bukan ki bulan to beduma ke dirasa ko kata transport and housing committee या आगे मस्तर होगा निराशा को निराशा को रिपोर्ट है काउंसिल मुझे लोग फॉलो कर काउंसिल को वही फिर वो फॉलो कर शायद ओके सर शुक्रिया मैं डिप्टी में फाहा करे फदा मी खिदमत की माले की तम जमाने बंदे मिसर हाथु के ते मुंता खिदमत अदी फातुरे नंग एगे नोन मफावस निबे उफावस निबे कामे ए नमो से फाहा करे फदा आदमल को जिगाड़ो ना एको मी रडरशु के बेलेहेटो मुर्सो खिदमत का मालूफरा तंत बेलेहेटो मुके बी इंतजाम तक तरतीब तक मी बदल के तेरिया मी फेतेंजी है
the way submarine sadi khidmat de farata even deputy mayor faha kore fada මේ මාලේගේ සරහද්දු මාලේගේ පළුගේ සරහද්දුන් එක් ව්‍යාපාරික බේනවා බයක තනේ දුප්‍රායරු ගජාගේ දුප්‍රායරුගේ බාගෙන් බස්තිකින් ජහන ඒක ඉදරන් අධ්‍යාපන පහක් කොල්ලන් මේ ඒ බවයි රයිස් ජුම්හුරියා ෆීහුම් වේල් සබ්මරින් ව්‍යාපාරිය පොඩ්වා ෆොයි සිටි මාලේ සිටි කවුන්සිලා ගොලිගෙන්නේ කුරියගේ දවාණි කුරියගේ ඉන්දිවේනි එකත් ඒ තමයි සමේ සිටි ගේ බොයි Ministry of Transport and Civil Aviation on the father of Kama Daimi platform and Kai Pang Kashi money Uluman get Sarahatu Kama. Male Sarahatu get Itun Uluman Sarahatu Kama. They may for Fakura. They come with Ria Kurmaki and come and do you got not Male. Washa give me a Sarahata Male, follow me for the bar. Vitanaki eta Bavrichi Gakura. විතන පුරාගේ දාතනේ එහෙම මස් එපි මෙෂර්ස් के කොතොන්ද සර්වුඩ් में कंसीडर කරජෙන් කන්තකේ හොන්නාන් විශ්වවිද්‍යාල කන්තකේ හොන්නාන් අරුන් දෙහිතුන් ඩෙපියුටි මේ පාහක් කරේ පාදාගේ කමිටි එක බෙදීමා ඒගේ හොරි එමෙ රංගල ගොතිකා ඒගේ සිටියා මේ ප්‍රිහා ඉන්ස්පෙක්ටර් කම් විස්නාගේ මේක ගොතෙන් ලිමුම්ගේ මේ හැම ඩෙපියුටි මේගේ ටර්මාල් ඩයට් කරේ Habló más cierto. I'm going to speak to me on the side of I and guys, housing development corporation para tu dapat kolej ini kalau kita pakai atau housing ada di mana saya kan tidak sampai ini platform kami itu ini platform untuk mana dia mana ka apna gaon se hamare apne निर्माण को City ga namani HDC nuwata ChaaluMale'City council nasa kurasa hindi एक ऑप्शन है देखो ये आलूड़ा तो होता है फाग को कम दे माले सलाह तो का समान सुरे माले कभी आलूड़ी तो साथ में सलाह तो ये आलू का एक ऊपर मैंने एनएमएस हमें राज्य का majority product किसी तो अगर product बहुत बार सलाह तो का अगर वो क्या मिलता है तो मासिक का क्या करना है जब ये आलूड़ी ये वाले आलूड़ी ग्लास का कूड़ा है वो का मी किने विभाग में फंक्शन को जिस तरह का ऊपर तक डिस्पाच तो नियम बस मादे राइसोना आने मालसिटी हाउसिंग आमदनी दिखेड़ा बोलते पुरता तो ओल कमा मान लेके दिखे उम्मीद है कि बाबा तो और निर्गत में कि नेक्स्ट टाइम होंगे और ना आमदनी तो पूरा मालूम है कि बजट का इवन इन कंटेंट अभी बाढ़ को तक नो कंटेंट में रिपोर्ट करना मसल है ये एरन आमदनी पूरा तक मालूम है कंटेंट विस्तार है वो मेरे सामने आमदनी विस्तार का तो बाढ़ को करना भी गिरास्ता निवासर सुरा आयोगा के फतिया तो देरा बोलती आलूगोड आलूका एक मिनट बाद तो बेलुंगी आवरण को विदार को कपड़ा के हम तफा आज गाने का बुने काउंसिल के सोच करेगा मैंने फॉलो तक आमदनी हो देना देखो सोच करेगा मैंने फॉलो तक हम आमदनी मैक्सिमाइज करेगा तो उन्हें बलन बजे है एकदम ही कंपनी आमदनी हो तो देखते हैं दिमाग ऑप्शन सितरू करने लगे आज हम देखो को दिखा अगला हुआ कि सारा कार्य दिखा हुआ होता मालसी काउंसिल ना दिमाग रही तो मैंने फायदा हो रही होता था कमुगा देखते के खाने वाले मतलब का ट्रांसपोर्ट एंड हाउसिंग कमेटी ये मसले को दे देंगे कमुगा में फायदा हो रही कोई होदगा एकं अलुं अलुं होता है काउंसिलर विरासा कोफ्ता दे निम्मो गोते पाको गोते काउंसिलर देना इंदो करो देखो कमिटी अन फोनोनी कमिटी बल्लोनी नीगा इन रंगलो आमदनी काउंसिलर देना गोते की कोला तो कोन प्रपोजल ले कोन गोते कानालांसो निकन
ආම්දනි පුරවන්නට එහෙම හොසලා තාජිකාව ගත මාර්සි කවුන්සිල් ලා අධිමාල ඒකොනොමි ගැන සාදාහුරි ගොතක සබ්මරින් platform රන් කරමු කන්තෝග එන්නරංගෝ ගොතේ බල්ලව transport committee housing transport committee along council the floor against him I'll go the thing that came with it 55 plus I'm a committee on myself then in Salati some transport related fund community the Golden Gate kia company Golden Gate taxi company के फरातों विधिमाल अधिमालेगा बैटरी कार का चार्ज पूर्ण स्टेशन बैंक पूर्ण निगुलावा फराती निस्सजा गुलेगा तो नशरा को then निकामुगा हाइगा तो मार्जिन मालूम ना करते नहीं then आवना तेमनी स्टेट कमेटी फॉलो अप करने मोए इससे कम से कम से प्लान हुआ है deputy president agami pura ide from office ida wani efrona parking pass exit part and tanaka charge ke adale chane devaka ekam eki alomata diwani FI kati padape kati padivaraka ChaaluMale'City members ne ekam malega petrol set ka mihunna pada ama petrol vehicle charge korane charging point tak ChaaluMale'City ka ChaaluMale wingi dimena edoki arunni kurenchena kam ekak kurun da access වෙච්ච everyone ඒ කරනවා රංචිනේ කම කොහොමද දෙකෙනි මේ අප petrol set කරනකොට petrol vehicle charge කරන්නේ charging point tak ChaaluMale'City के तो डेमिहार वाले कितना पेट्रोल वेहिकल वाले का पेट्रोल इतना बेनुवा फरात का कने फेस बनी है चार्ज पुराने पॉइंट तक माले का कने टीम देन ये पास के सपोर्ट में पासे के पर फशाफे कमे में चार्जिंग पॉइंट तक माले का अदर के गाइड पर माली काउंसिल ये सवाल के और उनकी पर शुक्रिया deputy සමීර පාහතුරේ කන්දරටි වාරන්නේ මොකද කමේ ChaaluMale'City කවුන්සිල් එකේ මම පාරෙන් බොඩවල කොට ChaaluMale'City කවුන්සිල් අනේ මේ ඒක ආම්දනි දිනේ කොට මේ විචාරි පොයින්ට් තකේ ඉතින් ඔල්කම වණි නම දිලාසා කර මම එක අරගෙන ප්‍රවිධාන කරන දෙයක් මම පදගන්න මේ අවුරුද්දේ මේ ෆයිනෑන්ෂල් මේ කන්සල්ටන්ට් කාස් අරගෙන feasibility Welcome Parliament development of ChaaluMale'City Council के अभी तक installations तक एक आधा government ने एक मंफा ChaaluMale'City Council ने दिना ने मामला मंफा करना भी और के कितना भारत का हमने ना शुक्रिया मियां मी पे फ्रॉम फोटो ऑफ सिटी या मी एडला सिटी फेना नेतिमा उड़ा कोंग इच्चे तन्नो दगो है नमस मी මස්සදේ की ज़मीर पाहा करे भी अरुण में भी कार्बन न्यूट्रल ने कम वाम वाहक दक्का रुगा एम बोडो एमिशंस भी हुन्नी अरुण में गे भी बंद फाहरुं ए हमें कने आदि भी एक मूलन फाहर नु अरुण में लोच तका अणुदु बावलन फाहर श्री चार्ज कुरंग बैटरी इंगम परा दो से आदे हम ए कशालंजे जागत के और ए नमस ज़मीर फाहा को काउंसिल ज़मीर फाहा करे फदा बाकी बेफुल कोलका बाकी कुफुnya kan gota slot kada apa बाकी दिन बाकी ya उद्वेरी रंगल गोते कम नुबोंग एकशी के पे ना बस बिकम के फुर्सत अलवरमेंट ना कॉमर्स को कोंगलवा दे जिया रितो ट्रांसपोर्ट कमिटी मुनिसिपल कमिटी आगे गई तक कांडायलो बिदार उनी लोकेशन तक कांडायलो बिदार मा देगे मंगल गवर्नमेंट ना फोर उद्वे बताते ए मा आइडेंटिफाई कुरमा फहु ए वादा के दाकार का गेंदे वो करने रंगल वाणी बाकी पायकं गोता बाकी सानें amajasa din bakin saka am ina fara bola amil me fara tabis mi ekibat ke delivery pura mi hum sam battery sa e vijay mi na sar word mai ma deng mak mat eba thane jage deje e me kankama word mai bisna dum pleno tel kama pleno shukriya
Arulama Bharatpadam Benuke, Arulama Isratka, Income, plus government again, monitors, right? Saya battery car ka battery vehicle ka charge kurana stations ta ChaaluMale'City ga council da falatum gayan kogge inguma hinima denna vigota sharifa masalaga musayid qaida sidifam yani agashi farata asa kurayden susabinu bayoga City Council sampaniyගෙන් දෙන තියාති අදි ChaaluMale'City ඇති තෙහි environmental friendly කාර්යක්‍රම දුන්න කරේ council හින්දා battery vehicle charge පුරා stations එකක් හදාගෙන හිදුන දිනු ඒකත් නිකම් පුරේ දෙන්නේ ඒකත් නිකම් පුරේ දෙන්නේ මම කාර්ය කරනවා බෙතුන් අන්නතනම ආශිකුලෙන් සුපාසී නිමස්සලාව අවුනෙන් transport committee plan තයාර කොද්දෙවුම් ChaaluMale'City గా ඒගොල්ලන්ගේ හුරුමාල විලිමාල මාල හෙන්නේ කොට locations එක අදි නිකන් කුරිය ගෙන්ද වෙන ගොතක තස්සේ vehicle ground stations ka gan puro goto ede kanawa fa council pastor fa council benestebonli e council pastor dia environment hama ede goto asmako ChaaluMale'City ga extra battery vehicle charge kurana doctor minister program ඒ වගේ දෙන්නාන අවුන්න හම කියන්නේ නබල් ප්‍රවලක මාලයේති දුමුගේ අසර කුඩ අනක හිදුම කවුන්සිලුම් ඉස්නගම් කරේ වනබල් කොමිටි කුරේ බින්දේ මොන එදෙන් අද අඹරන් කොළ නිමවාදට දෙනස්තේ අද එහෙන් එකතරේ දෙන්නේ අවුන පස්සින් දන්නවා නම් හරි වාතකේ නියෝගත කොනේ එහෙන් එකතරෙන් ඔබ ඉදාරි ගොතුම් ST request කරලා kami nito awon gaano nito to kuya makulun te kam awon do ni kar le ko to tin en do kuya Aşağıdan bir nasıl business development
ඒ ඕවරෝල් මෙතන නම් කතා dan dia boleh kita itu bagian ada di bawah kota lebih lepas saat itu corporate department secretary kurang dua kali dah orang pass ko fundana business development section unit dan saya juga ada section itu juga orang gaduga hama gimana kota dan ada dasar naganji mozafun project hingga programs hingga biasa supervisory role terus ini kita ada masukkan hingga naganji mozafun negung mozafun ke magam ta mere tere ini ganda ada ini kan pada bawah ada तो ये बार हम साह कोलंबोन और काउंसिल के देवाने जैसा करने वाले का पास को का एजीएस होने हम यहाँ देखते हैं तो फिर उनको फोनवा सा उन्नता एक माहे बिल्कुल लेकिन कानून बने का सरकार विदारे का एक पास को फोनवा का फास्टोस वायर का हुद्दा एक सवाल है नदी करना एक करो भी कानून ने हुद्दा जितने कम बेले हैं ये then එහෙම මාර්ගයක දසුන් දෙලෙරේ එක පාස්සේ කරනවා then අවුන් අනේ සිය සර්විස් කසලාක දෙකකින් ST මීටින් එක උදාහරණ දෙක ප්‍රොමිසන එක්නොලොජි කරවලා ජීන බෝරේ සිමන්නන්නේ මේ සංගාස කප්පෝස් උස්තරේලා ජවාබ මුදේ ඔරිජිනල් ඒ හැම ඒ මුද ලිබුණිකම දෙලේනේ ඒක තමයි මොනිගම ඔති ෆාස්ට් කරනවා ඒකමකෝ Orang kelas juga maaf orang orang bisnis section ada lah tu maaf hati ni itu sebenarnya maaf ini kaya orang boleh maaf edition ni mana orang kelas kiri orang orang edition ni gotu kan ini terus yang terlibat dalam benda dalam Saya kalau kelas kiri kalau start kalau ini mak musuh orang musuh ni Islam ni yang edition itu terfas kalau kita kalau work down ada sekolah kita pas ini ada dan stiker gambar ada itu dengan dalam ada dan itu kan itu ada ini betul ini betul itu kan itu Nanti kami yang oleh itu berminat dan memang awal dari badalung ini kalau minat orang boleh sekolah badalung.